تهلینا خود کی سری سکلانا جفرا بطا کرغالی بدل آخ فیدلیو اوپرا بتهوون یا تکیتنه مجارا وی اوپرای اوینو حسرته بویرین وی دست سالا شانزدان دنه دزندانه که اسپانیا درو ددن جویس بیا کلشگران فلورستان جمال بربون جناوی لیونور لویدگره جبوکو آسانتر میره خوب گره لیونور جلی میران خود که و ناوی خوشی دکه فیدلیو او کارکی دزندانا میره خود پیدا دکه و گاو بگاو دخوازه خونیزی کی جهه میره خوب که جبو گویج زندان برواندن بده در هنر سویدی ایوا استبری کجنیزیک و کیشه کرد دناسه و تکلین وی بروشنبیرین کرد لسوید خورتن خواستیه پرکید نافبرا بویرین دیروکی دا درست بکه بویش یوی کو ایش و جان و جیانا روزانه یا حبسیان دگلک قناغین دیروکی دا وکهون. بوی آوایی بویرین 100 سالا شانزدان د زندانا سیویل یا اسپانیا ده دبنه بویرین 100 سالا بیستان یانجی سال 1983 د زندان دیاربکر ده. فلورستان دبه جوانکی شورشگر یک کرد جسی واسه باکوری کردستان د زندان دیاربکر ده. به وی آوایی در هنر سویدی ایوا استبری دخوازش بینر سویدی را روناهی بخه سر آلیه کی جدردین کردان د دما جونتا عسکری ده لترکی. دوی اوپره ده بشک جبلگه فیلم بناوه زندان جماره 5 آ چایان دمیرل و عایشه چتین باش آ سال 2009 کارته. Egentligen inte. Det viktiga om man gör just klassiker är ju att få dem att bli alltså, intressanta för publiken idag. Absolut. Så att på något sätt försöker jag väl alltid att få en sån spegling. Men det här, i det här fallet är det ju extra konkret. Det är väldigt precis i Diyarbakir 1982.
ku ez berhemên klasîk werdgerîn me zimanê îro. Ji bo min ya girîng ew e ku peyam bigihêje bîner. Di vê berhemê de ez gelekî aşkere nêzîkî kêşeyekê dibim. Cih zindana Diyarbekirê ye û girtiyê wê jî însaneke ku nihat nav me te dijî. Ev rewş dihêle ku berpirsyariya min mestir bibe. Herçende ku 400 sal di navbera bûyerên zindana sivîl û ya Diyarbekirê de hene, lê em dibînin ku derd û êşên zindaniyan yekin. Zimanê çewsandinê, binpêkirina mafê mirovan, zor û stemkariyê di hemû serdeman de aynî ziman e. Guman e niha gava ku ez û te diaxivin, bi sed hezaran li cîhanê zindaniyên ku îşkenceyê dibînin hene. û karê me hunermendan ew e ku derdên wan zindî bihêlin û di vê operayê de ez dixwazim derdê Kurdan zindî bihêlim.